bung mi te zo si pakai Yesus Krista min cibai kai ni je a chom khat iga ki man cha kom na diu he tu jing ka pha na tu ni dan ta kin bol diu he tu chung som li le gu chan na ku ki Christian Church Assam Synod khoppi nei na wa tinga kin lo pi pen le kin za ta hi ye chun sa the zong le bung mi te ho chi le wa le bol lu wa chu teng le asar hon zong ichi ho in nung azit ave ama a phata git lega ui ma cham lo na tinga le tu di win ki ti mu bit nei je tu jing ka hin phat ma sapen ta hin pu moderatorin pakai kyang ui ching ku ding ho hun do dinga lo ho kin ban nei chan hin bol ping bin tin ti zo ting chule so pite cheng certificate ima pi do na hung kin jin tin kin ho chai hi zo tinga hi le tu jing ka phat hin kila wa pakai lengam kini bol na wa asine pen za hita ipu pastor di su Pr.H.Changsan ni phat chom khat aman hin lan tet chi zo ting chule tu jing ka kai khom na wa pu det na ken a hi tu ki na pakai anza ipu pastor si Pr.H.Changsan ni aman pakai anjan hin makayu bintin kin bol akichai tiang le aman zona hum khan jong hin ni pajin tin hi chu ki chai tiang le ipu moderator lamka jin tin tu jing ka a ngap de upa ho le achaging ho aman kui do in tin atu pi hot aba na ichi ba tu langa cibai ibu diu hin te u moderator som li lenga chan na ku ki Christian Church Assam Synod khoppi se sonin ana phat sa bangin pakai kyang ui ching pu dingin so piza Christian Church akonin so pi se hau gui te hin Taizo Christian Church akuna pakai kyang ui ching pu ding so pi lal Pr.H.Changsan chuting le ku ki mun pi Christian Church karbyang longa pakai kyang ui ching pu dingin so pi thang Pr.H.Changsan chuting le ngai lut so pi saimin thang sing so evangelist a pu de ding le Uttar Pradesh gama Supi Rasdip Surasi Amaho Cheng Hi Somli Lagu Channa Kuki Christian Church Assam Synod khoppi Inpid Kaphat Sa Dung Zuya Tuni Dan Pa Ta Pakai Kinbol Lachadinga Kudet na le det na nei dingin nang ma khudin kain pidon ta ni je pakai jin Kinbol na pui ta hen Amen tu jinga kin lo pi ta jing khat iga bol na di wa hen seiding tam ta zong le ikitil kho na ding wa Bible chang sim do na le chutinga hi le phat som sakhat isopite ho ilawa yung phat kompi ho het thedinga jong som sakhat ma ho chunga ki pa thu se na jong kain man tha mai thi di azu amro ye samai ma amerule ordination program aile chonun cha ye ordination program hunu ko agari iha
Mero Vinod Sharma or family or Potijana Amun Desa so pele Zainesi एकदम धन्यवाद छो तकलीफ भएर पनि हाम्रो यो समयमा ordination को प्रोग्राम को नाचलायन पनि हुँदैन हाम्रो सालमा और सिनोड को समयमा हामीहरूले और evangelist हो पास्टर हो एल्डर हो ordination को चलांग मंडली अपना गांव छोड़ करके हम लोग इधर में आया इसलिए आपको यूपी की तरफ में भी क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत कमती है फिर भी कम है बोल के हम लोग खुशी के समय में हम लोग आके जो प्रभु का वचन बोल नहीं सकता इसलिए आज में यूपी का थ्रू में आप आया बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आज में यहाँ से परमेश्वर का नाम से हम लोग असम सिनोड क्रिश्चियन चर्च असम सिनोड से ऑर्डिनेशन लेकर और फिर हम लोग का भाई बहन लोग यूपी में जो रहता हो ये लोगों को ईश्वर का वचन सुनाने के लिए आपको यहाँ से हम लोग का असम सिनोड अंदर से परमेश्वर का नाम से हम लोग ऑर्डिनेशन करना ही होगा इसलिए क्योंकि भाषा से हम पढ़ेगा तिमोथी खतना बुंगथुम चांग खना पद हिन सिम जेंग कते कोई हिले हो बुंगलम काय नोम चुन न तो फा अदे चादही तीही ता संथे दोल थू अही आई लो बुंगलम काय दिंग चु नोल नबे नुमे खत से जियाने कितिम थे लुंगलिम ता कितुप ता जिंदो थीम मिहिल थीम जुनेलो मिदेंगलो नुन्नेमा Tolbol lo sumngai lo a in sung phatte a kipotu theya za umta a achate athua nun sa theimi hiding ahi ama in sung bon potu ji helowan pathian ho bung i te potu theiding ham ama chu ta san tha helo ding ahi azole kilet sa zia diabol thimona channa a amazon chu loading hi seisit achana diabol khanga o kha alo na dinga polam mi te sei phat jong hiding a hi aban ga sim khabeote o bong thachading jong migun za ama kam tam lo zulop lo alam do wa sumvei gan lo lungai to thing sela ta san thua thilgu hetna nei mi hiding ahi ama ho kipatet masaw hen nol nabi ahiule thacha pangdiu ahi aji teu jong hitobanga chu migun za zova mihe selo kitim thei iza kai ta san mi hiding ahi atsa ho chu numei khat se jia nei kichi uhen acha teole ain sung kitu ma puthim chi hiuhen izi enmity le phata a acha kinbol mi ho din mun pha akisim da on Krista Jesu sunga ta san thudola hang ta in apang ngamoi athuing lo pi tai sim doi pau pathian phathi bu pi wen lang
Oging ta ya idon bot now hi mizu se het thei dinga idon bot di vi ga kiti mon he so pi se na how buite kiban sudom ka ben ni domin khat na ho bung ke ngoi ching pu dinga ho bung mi te ten do na hi na hi lungkil ta no na pi hina me ba nan dong ki ting te ani na ho bung ke ngoi ching tu ding le sagau ana wa thudi lam di a pui dinga nakitek ngam ina ni ka kitek ngam le ho bung ke ngoi ching pu dinga pathin mina phau nanu na a hi ha sat ni ti hen i to bang khat khong khong jong le a khon ni ge ya tu te jing dinga ti phal thing na hi na ni ka kitek tinga Bible to hil to itu KCC Bukit Christian Church China Tong Pi hi Zoom le za mol phone ni ilong le nadin pingam ding na ni apai ipa omni pathin songa nakitep na le nakiphal thing bangin nangma sopi sei za huite song pi dang Christian Church ho bong ke angoi chimpo dinga kema pastor Pr.H.Changsan Moderator KCC Assam Synod in Pathin chapa pathin chule sagau thing pathin mina ngapte nei kai hat chunung pathinin dam na le hat na pihen pathin na bo jing jing ta hen Sopi lalzaku sangsan ado nahi khat na ho bung ke ngoi ching pu dinga ho bung mi te ten do nahi na hi longil ta nok na pi na pa me ani na ho bung ke ngoi ching tu ding le sagau ana wa Pudi le lamdia pui dinga nakitep ngam na ho bung ke ngoi ching pu dinga pati mina ti ha sat ni hen ti to bang pha hong long le a hon ni ge ya du de jing dia nakiphal thi na Bible thiel to kitu wa ko ke Christian Church chen long pi zuile zomle za mol poni zomle tin pingam ting hinam apai ba ome pathin songa nakite male nakiphal thing nabanga nangma sopi lalzapo Dailol Christian Church Hobung Kelmoi Chingpu Dinga Gema Pastor Pr.H.Changsan Moderator KCC Assam Synod in Pathin Chapa Pathin Tule Sagau Thing Pathin Mina Ngapte Nistai Hatchung Nung Pathin Tam Nale Hatna Nakihen Pathin Nabo Jingta Hen Sopi Tampangam Changsan Kato Nahi Hobung Pian Ngoi Chingpu Dinga Hobung Mi Te Tendo Nahi Na Hi Lungkil Ta Nok Nanti Nam Ipa Me Hobung Pian Ngoi Ching Tuk Ding Le Lagao Ana Wa Thudi lam dia pui dinga nakitet ngam hina
Hengna kakitip nome patien sumi. Thum na o bung ke ngoi ching pu dinga pathin mina thau nu a hi ha sat ni hi hen pi to bang phat bung tung long le a khon ni ge ya du det jing dia na ki phal thing na Hengna kakipal tinga. me alina Bible thuil to ki to a ko ki Christian church chin long pi hi zong le za mol phoni hi zong le na tin pi ngam ding na Hengna kakipina me. phai pa me pathen sunga nakitep na le nakiphal thing bangin nangma sopi thangpongam gemun pi Christian Church ho bungkya ngoi chingpu dinga geima pastor yan kai Changsan Moderator KCC Assam Synod in pa pathin sapa pathin le lagaw thing pathin mina kangap de nei tai hat chungnung pathin in dam na le hat na pihen pathin bu jingta hen Bana sopi semin thang simson pakai le o bomi te anga tulo ke kahin ne yumi khatna a pakai le o bomi te la a sakin bowlinga pathin mina sing set a nakipi do dina Ini kita tu. Bible le ko Christian church chin long pi ni ta juja na tin pi jing tin nam Ini apai pathen le ko bomi te anga nakitep na le na no na pi bangin geima pastor in kai Changsan Moderator KCC Assam Synod in pa pathin chapa pathin zule thagau thing pathin mina nangma sopi semin thangsing sun hi evangelist dinga kapon do angak de mai dai pa pathin in nakin bol na tuling ta hen Abi राष्ट्रीय भाई मैंने पूछना चाहती अभी हम लोग का यूपी का जो मंडली लोग और समाज लोग में वहाँ पर पासर नहीं है इसलिए बहुत वहाँ के लिए तकलीफ होता है उसी का कारण वह का मंडली लोग ने यूपी का मंडली लोग समाज लोग ने आपको पासर होने के लिए वो लोग ने जो सिलेक्ट किया है उसमें आप मंजूर है कि नहीं है yes. मंजूर ना अच्छा ठीक है आप जो पासर के लिए जो मंडली लोग ने मंजूर किया उसलिए आप ये बोला है अच्छा ही हुआ और फिर वहाँ का मंडली लोग और समाज लोग का साथ में रहने का समय में और वो लोग को अच्छा रास्ता अच्छा तरफ में परमेश्वर का वचन लेकर आपने जो मंडली लोग को अच्छा चलाने के लिए अच्छा से ले जाने के लिए आप मंजूर है कि नहीं है मंजूर है ना आमीन और अभी किसी को पासर होकर नहीं तो एल्डर होकर कोई अपना जो पासर एल्डर है अपना
और बोरा बन के और अपना मंथली मेंबर लोगों को सुतों में देख करके वो लोग के साथ में मिलजुल के बढ़ नहीं सकता। और ऐसे में आपने वो लोग के साथ में भी बुरा नहीं बन करके वो लोग के साथ में मिलजुल कर चल सकेगा ना, नहीं सकेगा वो लोग के साथ। जी और हम लोग क्रिश्चियन चर्च का अंदर में हम लोग नियम नीति होता है। ये नियम नीति में हम लोग जो पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, एल्डर हो, जो भी हो, वे सोसाइटी का लीडर लोग का अंदर में नियम नीति तो होता है। ये नियम नीति में एक में हम पूछना चाहता है, हम लोग का जो असम का क्रिश्चियन चर्च असम सिनोड का अंदर में भी हम लोग जो नियम नीति को चला के हम लोग इकट्ठा होकर के चलता हो, इसमें आप लोग का यूपी का अंदर में भी तो अभी इतना बड़ा सोसाइटी तो नहीं है, फिर भी तो हम लोग का साथ में यहाँ में असम सिनोड का अंदर असम सिनोड लोगों के साथ में मिलजुल कर इकट्ठा होकर के चलना ही तो सकेगा भी नहीं सकेगा, चल सकेगा ना। ठीक है, अभी आप जो हम सबको पूछ नहीं सकता, फिर भी आपने जो दुखा तकलीफ का दिन आएगा, दुखा तकलीफ का दिन में भी और कोई दिन में पानी को दिन आएगा, गरम का दिन आएगा, तूफान का दिन आएगा, अपना जो परमेश्वर ने और वहाँ का मंडली लोग ने आपको पास्टर के लिए और लोग को देखभाल करने के लिए चुना हुआ, इसमें आप अच्छा से देखभाल करने के लिए मंजूर है कि नहीं? दुखा तकलीफ के दिन में अपना परमेश्वर का काम छोड़ करके दूसरा रास्ता में चलेगा कि नहीं चलेगा? अंतिम दिन तक मैं परमेश्वर को विश्वास करके अपना परमेश्वर को इच्छा से चलने के लिए मंजूर है ना? हाँ, ठीक है, अच्छा ठीक है, इतना को हम पूछेगा। इसलिए आपने जो जितना जवाब हमने जो पुस्तक किया है आपने अच्छा से आंसर दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इसलिए हम असम सिनोड का KCC खॉप्पी क्रिश्चियन चर्च सिनोड मंडली का अंदर में हम जो मॉडरेटर होता है, इसलिए आज में हम आपको इतना अच्छा से जो जवाब दिया बोल करके परमेश्वर का नाम से, पिता पुत्र आत्मा का नाम से आशीष दी। और आज दिन से आपको पास्टर काम करना सीखने के लिए हम मॉडरेटर पास्टर Pr.H.Changsan और असम सिनोड मॉडरेटर ने आज दिन से आपको चलना सीखने के लिए ऑर्डिनेशन देता है। संचु इका akithopi na ho bahin chucheng phat phat kahin do no ki ya nang ho dunia kahin bel do ki chucheng phat sopi seizau ken dunia kahin do a nei don bukna ahi koi masanga nakitep ham ai lo le pathir anga kitep nihim ai lo le pastor hen tai anga kitep nihim ki dai to pathir anga ka kitep ne ba me bana sopi Pr.H.Changsan dunia ne kitep nahi koi masanga kitep nihim pathir anga kitep ne Sopi Pr.H.Changsan dunia na kitep nahi koi anga kitep nahi pathir anga kitep ne iba me pathir pathir mo hen bana Sopi Seimen Thang Sing Son
Tupana na kitem nahi, koi pasanga kitem nahi. Kina kita ni. अभी भैया हम पूछना चाहते हैं जो अब मैंने जो पूछा हुआ उसमें आप जवाब दिया ये जवाब का किसका सामने आप ये जवाब दिया हाँ ठीक हो इपाह में कथियेंगा कितेब न हो पकाई पथियेनिन na kitep naw kung zui chin wang le phathi bo ren lang namapui han lang na to nawa phathi ni na hon piu han lang na ching jing taw hen tu hin taw na man pi sang bin ye tu ko ron la Oh
mi pi ho ang bon Hengna tema mang kate van lei se ma hing jing ka pau ka thi tu ni dang ta le tu pha de hin ka thi i ching na sa chadinga obu pading na hin pastor ding na hin evangelist ding na hin nang ma mina kitep na dung zuya tu pha na ka ma ho ching na sa cha kin le na tong thi dinga nang ma mina ngapit na kahil lay na ubahin nang ma na ma ho hin ko hi na pui pui za nei se boy na le nang ma ta san na ku na thele la da na thei ho ko na zo nang ma na pui ho ya na kai ho ja nang ma kitep na ubanga de sta nang ma na ta san na wa atin jing thei na di bin zo na pan chi na Moderator in kin hoi ke chan ega abon pi tavin tua hi ki Christian Church Synod Assam mina certificate of ordination plan do na iga ni diu hin chi plan do na iga ni pi divin assistant moderator chule pastoral committee chairman pun certificate le ipapin zala Synod mina pun ngong ozo hin o pi deng hin te phát về sim phạ đã niệm ti của cái Christian Church Synod Assam headquarters Songpizang certificate of ordination. This is to certify that says how Goite has been found satisfactorily on his experience called to the ministry and in view of Christian doctrine, thereby publicly ordained as church elder for Songpizang Christian Church on this Sunday, the 18th day of February in the year of our Lord 2024 by the Kuki Christian Church Synod Assam at the 46th annual session of the Synod meeting held at Lasang Christian Church, in witness whereof the seal of the Synod and the signature of the proper officers are hereunto affixed. Ordaining minister who Pastor Pr.H.Changsan, executive secretary who Pastor Martin Zairem Hengna, certificate he ubu pahoa u lalkuku wa hiin u tangkunga wa hiin ibang si hiin mani cham abanin supi seimin thang evangelist certificate of confirmation in Shopi Rasti certificate of ordination in Ichihi Aban Bani ng sitin ngat de kacawa chingin iga din piluhan lang assistant moderator iga sana ng department moderator ngong o ngat pian who assistant moderator and certificate na department certificate le abang Isopiu
Pu sei thang khong sai chunga hun do ding khat omin Synod mina hichi hi pu moderator pu set in chlai mong din hen lang so piu sei thang khong sai yong chlai di la din piu hen lang chi hun do na anei takana pu moderator hen taw na hin nei pi ding hin te som li legu về chân là KCC Assam Synod khoppi Amun Lasang Christian Church nishim bulte som li kum sang ni le som ni le kupon do ta salet lagawa sa ta sopi sei thang kong sai ho bumi te la pakhin lengam Kinbola kiman chana machalna ding deina zala KCC Assam Synod kiwai hom na le thunun na noya umding nopna naniya happy na nahin nge na Synod in pi nakisan pi in ichito ke konchun pakai kin nabol evangelist dia nakikona zong Synod in pi happy na kai ti keima pakai sa pastor and kai moderator KCC Assam Synod in pathin mina kapon do hitai hat chung pakai kin nabol na hat in lang hangin pakai pathin thathi bo hen napan pi jing ta